niwatwat kan na niwani ay pariman na su taon niya mataduto. Rakwa watwat kam ikajiman na su ikarwa. Citaan kwam amyen sumacitar ka mapangyang yalak. Upipi pangayan nam may pa na maalalo numakwa. Suniyan no papitwa ka tinsi at malamurong no ni manujin na apitwa ka alalo. Tapangununungan narana ni yamata duto piwiawian na do alalawak. Citaan ko pam makacita kuso akmarani awa panganinwan apaceraburan no apoy. Suyan no tatas sa katawa ni macitaku. Siranam niaragda na wo umalalama kanu kamamaganan na kanu abuso tuwila tao. Siranam may tatanak siya do awa panganinwan na minando nituro na jiran niya matadutwa pakrikringan. Amiyan wanuwud. Amiyan wanuwud so anuwud ni Moise. Alam-lam suy niya matadutwa kanu anuwud no kagling. Uayingan no anuwud dam. Mupanyirsiringan nati muya tatawuduto. Ay tumalamurong no picha mamatawan na. Yati mano yung uvari mo. Ay aji mapicha ka banso tao. Mupanyirsiringan. Sino makadikit di mo aji raralayan? Sino di nga nungod sungaran mo? Ye mo saun mo di may limutang sununod da tao dutuam. Suy kami minu tao dupi tsama mga tawan na amang idutangayin mo awum raralinyi mo. Tayara ni mamiminu tawa yara ni may mata do iwawalam mo. Yaji mapitsa ka banso tao. Kung mabasuryam macita kudti nga to panaralaya na miwak. Amyan do sa naso piwigo kasan na ni yamataduto. Uto malamurong no apitwa ka alaluwatin siyam makubuta apo do panaralayan. Amiyayub sumaniriya ayub. Uwatabat dam mibtek subuawan. Uasado apataka umalalamam iturunawu apitwa ka vuwawan apani do papitwa tinsi akapnuan no uya no tumiyuno nga tawuduto. Upanaralayanam kapnuan no aub aapudu arwarwiya kanu uyuyat ni yamataduto. Jida ni pakas no papitwa ka tinsi. So apitwa ka alalawam abutawa makasdep dosad no panaralayan.